Halo guys, kembali lagi bersama kami guys. Di sini kami akan seperti biasa nge-review kedaharan yang ada di lowong guys. Kali ini kita akan nge-review mulung limus guys. Oh hebat ya limus. Ini dia batangnya guys. Tuh, saya sudah menemukan satu guys. Oh gede banget guys. Limusnya kolot guys, pas banget mana. Dan wangi banget guys. Sedikit guys, tuh dulu kira-kira gimana guys ya. Batangnya tuh aja doang guys. Limusnya guys. Ayo pasakir guys ya. Ini teman saya kan guys. Limusnya koneng guys, kestai ya guys ya. Tapi enakeun cenah. Oke. Budak tinggal itu. Aduh, paten guys. Tak, limusnya buruk guys, kes banget mana. Hidung guys. Kes banget nonton ya. Waduh. Oke, kita akan asaan guys. Amis guys, kes banget aku guys ya, Bang. Oke guys, saut-sautnya nyerlap di untu guys. Hati-hati kalau ngakan ini tuh untuk kita bisa koneng guys. Amis guys. Oke, mungkin kita akan cari lagi guys ya. Kadaharin yang ada di leweng. Yang amis-amis guys, kes banget aku guys. Oke guys, tonton terus channel Perjalanan Budak Sunda guys ya. Kita akan nge-review kadaharin yang ada di leweng guys. Oke, lanjut guys.